Alright guys, sekarang kita go get to Citylink. Line 75 South, COVID-19 Airlines 735. Guys, sekarang kita udah sampai dan saya masih di belakang. Garuda Indonesia. Nah, ini kita telah sampai guys di bandara udara International Soekarno-Hatta. Oh ya. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat. Pintu akan segera dibuka. Doors are closing. Pintu akan segera dibuka. Doors are closing. Halo guys, sekarang kita lagi langsung menuju Jack Holiday. Tuh, sama kakaknya. Oh, Bang, kita berarti ke Bandung berapa jam nih Bang? Estimasi 3-4 jaman. 3-4 jam. Ya.
Tuh. Halo, ini sama Bang Tias. Ibu izin saya masuk ya. Maaf ya. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini guys, kita lagi istirahat sebentar. Drive-nya lagi ke kamar kecil. Juga teman-teman juga lagi take rest sedikit ya sebelum jalan lagi. OTW ke Bandung. Sampai jumpa di Bandung. Ayo guys, kita langsung ke. Udah, gak apa-apa, saya bawa aja di sini. Wah, keren guys, hotelnya keren banget guys. Kita diantar sama mbaknya. Wah, ini ruang rapat ya. Oke. Wah, ini guys. Oke guys, sekarang kita udah sampai di kamarnya. Sini berapa unit kamar, Mbak? Wah, guys ya, luar biasa. Let's go. Wah, terima kasih. Saya konfirmasi. Ya, terima kasih sama kakak siapa? Sama Jessie. Jessie. Ya, terima kasih Kak Jessie. Ya. Iya. Kasih ya. This is the room, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini guys kamarnya. Halo, koper kesayangan, masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Alright guys, it's time for flip. But I just slide right by that energy.